Tension prevailed in Shillong on May 18th after authorities stopped a protest march organized by the Jaintia National Council and the Jaintia Students' Union, prompting demonstrators to stage a sit on the road. The protesters, comprising residents of Ilaka Nongklir in East Jaintia Hills, including people from Daistong and Shangrim, had marched to press for the cancellation of the public hearing scheduled to be conducted by the Meghalaya State Pollution Control Board on May 22nd at Shangrim. The proposed public hearing forms part of the environmental clearance process sought by Shree Cement Limited for limestone mining activities at Lum Sirman. The protesters first assembled at Madan Malki before proceeding towards the Secretariat. However, magistrates and police personnel intercepted the procession en route, stating that permission for the rally had been granted only up to the designated point and not beyond towards the Secretariat. The restriction led to a confrontation between the demonstrators and the authorities, following which the protesters staged a sit-in protest on the road. Addressing the media, JNC President Samborme Lingdo questioned the role of the police and Deputy Chief Minister Preston Tinsong, who is also in charge of the Home Department. He alleged that the law failed to act when mafias and NPP brokers allegedly attacked residents of Daistong and members of social organizations. What about energy of cement? What about energy of cement? Illegal. What about the setup is illegal? Why the government is not stopping them? We have written in every concerned authority, sir. Why they are not stopping them? Get a plan! Get a plan! No action. Go back. The government is very well aware but they are not taking action on us. Kene ke Sri Simen Mila banong kade kanong karya Ya ke distrik ke Jongi Lane ya ke Jai Penriu ke Jongi Ngidon ke jingi de ke bajan bar kinong shong shnong jong ke shnong nong khle Ngila ya itre na kawe ke snem sha kawe ke snem ngila ya itre na ka banta ke yap ke im jong ke ri ba ke Jai Penriu kam judan kata ke jing persya ya kiseng mahalang Henry kumbayu tunang besen Hakine ki kendiat sengi ngiyau i lang baka jingkran Syaki media Bana kaliang uskateri Jong kane ke elaka ulapan benar Ba kila khanglat ya kiseng bahalang Ban wan tukula lapo ka elaka ka jongki Ban ula berngem ru Bala najia ba kiseng bahalang kiwan Na kaliang ke elaka kamdan ke jingbak kli Ya ke banja
kanehi kadai kejing maham lene kejing berngam yang ikum kinong elam seng bahalang namar hadu mentah ngikum kinong elam seng bahalang apo is jaintia bar apo keri jaintia ibarok kawai ngiyang skam rengkat bat kinong song snong jong ke snong daistong bat jong ke ilaka nong klik barok kawai kibompat pediang ya kene kasri simen ho nyimla banlen ba kejing wan jong ki company kandon kejing yo nong hanre kejing keli ke bakrau ngi kwa banbu ya ke sorkar ke kejing yo nong jong ki trai muluk haki to ki kendai sipau teli ki semen factories ki barak don lupa apa ke distrik ke jong ni lerangi pai syakalat yo kam yo jam nadu ki security guard dab sudo ki dekar lerangi pai ki department ki paper dab sudo ki karyong ki karle henry mentah ki wan ki penbie jauh pai ba bakajing wan ke jong ki kalong wan ra ya kata ke employment kejing keli kalong hae kata ke employment ngikum ke JNC lang baka save jaintia mission ngilabo kejing dua baka sorkar kade ban shinano da kita ki policy hakine ki cement company ba 40% kinong yo kam yo jam nado ki skill hado ki labor hado ki security card ki deban long ki try muluk lene kita kinong snong jong ke jela Meghalaya lene kita ki try hado ke bang siosi ban yo i baka sorkar hadu mentah menne kadang sengak menti Henry andai tang ke Shri Simen Shibon ki Simen Company ki baka sorkar kadang temu ban wanra apa ilaka nong kle ban penbit ha kata kayo kam kayo jam karoy kapar ni ngaku muway na nang ilam seng bahalang na po ka East Jaintia Hill District ngabu kejing keli ya ka sorkar Shakiwe ki district Piwan ra ki development ki roy ki par ki balai pheu jai la pheu rukom hanreng is ngeusi ban ong bahapo ka distrik ke jongi pi pendam suduk ki kuk ki factory ki bakta ya ka kot ke khia ke jongi ki bakta ya ka kawa ke jongi ki bakta wat ya ka ler ke bangiring mensim ke message ko ba kwa ban pha sya ka sarkar NDA government ke bayalam khmada ke NPP sange no kane ke jing le don bor ke jong pi sange no kene kejing pendan kam ya ki mafia ban yurot ya kirit kiria yo poi kapor bangin banse bangin haban ra da kitia kitar ban yada ila ka hok ila ka kendeu ke syap wat pen boring bangin pai biang syakikat kendai lene syaki hajar senam mensyua syaki senam hajar bangi haban ra da ketiar ban yada ya keri ba kejai benriu lada mentah ke sarkar ka pendan kam da kikang ngim banse ngiha banra daki white kirente lene daki sulairu bani daya kinong song snong bani daya ka hok ke message ke bang akwa bantha sya ka NDA government kene ke jingi ki ke jongi kenmau kam de shu persya ya ke Shri Siman handai nadu mentah ke sengi declare ba ke jingi ki ke jongi kan de persya ya ke sarkar jella nama klaim ka par jong ke sarkar jella omdon ubala banseng wat kidukan kibarit hapo kene ke jela ke jongi kadno tam ya kini ki company lada ka sarkar kala ban scrap ya ke Taj Hotel project hapo lumpang dang ngikwaru baka sarkar kan pendu pendam kan scrap no ya kene ke project jong ke Shri Simen ke bagi temu ban wanra da ka bor kene hi ka kedau syai bagi ne ki DC ki SP ki badona po is jaintia ka to ka por kila syathit ha kene ke company lada kini ki district administration ki bade maintain ya ka law and order ki ailat ya kum kini ki ka mafia syai ka lawai ni kwa ban pha ka message ka bakliar sya ka sarkar baka de ban pensenga no ya kini hak une kini ki benai ki bandang wan kan sadon ke election MP min sapan kenbau ya ka sarkar MDA lene ya ka NPP ke surjong pai ba kidan kinong mi khmat ki bakop na po jaintia ba 40% ko vote kan le sya ka NPP lada ka sarkar NPP kale kelut kale bamyak snau ya ka sur ke jongi na kalian ke jongi ke JNC bat na kalian ke JSU ngin pelong ya ka political campaign persya ya kene ke sarkar kene kam desu ke sarkar kala de ke tlian bamdu ka kwa ban bamdu ya ki jaka ki jongi apa is jaintia
Kakuha ban pelong yang ikinang isentia. Tangkum ka ATM. Tangkum ka ng penmipisa. Ban penjob election. Yang kini ke sarkar security state. Nai kata kapisah level jang dayong kami damday na po isentia. Henry menta. Ya ka ne ka distrik ka saya ka sarkar. Menta ya ka ne ka distrik Philippines. Kan mau. Baka sur jang upay ba kumbang isya jang ka ne ka sur jang ublay. Lada pinang ting. Wala na pimting pimburam yang i. Kumba piang mapilong kikristan ni lagi no kinong ilam niyam kita na kano kanyam ngingit ban ngitip baka nyam hi kade kabangi it ban iburam ya ublay ladang inang tiang buram ya ublay tu buram ya kisur jong kirit kiria wat pelong ya kene ke sarkar tang jong kinang kersan ki jong pi henry haba pidon ya ke porto sensar selensar kamtam ya urit uria